svima, dobrodošli na moj još jedan novi video. Danas za vas pripremam kolač sa jabukama. Ako želite nešto brzo, jednostavno, a tako ukusno, to je prava ideja za ovaj kolač. Za ovaj kolač nam je potrebno 4 manje jabuke koje sam ja prethodno samljala u blenderu. Za glazuru će nam biti potrebno 150 g čokolade i 50 g maslavca. Dalje nam je potrebno 100 ml mlijeka, 100 ml ulja, cimet, 2 jaja, prašak za pecivo, izdvojit ćemo 100 g šećera, kao što sam rekla 3-4 jabuke koje sam prethodno samljala. Samljala sam prethodno također keks, petit keks 150 g. Prvo ćemo izdvojiti 2 jaja. Izmiješamo. Zatim ćemo izdvojiti 100 g šećera. To ćemo promiješati. Kada smo jaje i šećer izmiješali, dodajemo 100 ml ulja, 100 ml mlijeka, to dobro promiješamo. Nakon toga dodat ćemo jedan prašak za pecivo. Nakon toga dodat ćemo keks. A zatim i jabuke. Ovdje ćemo dodati i jednu kaškicu cimeta. Ovu ćemo smjesu prebaciti u kalup koji sam prethodno obložila po dnu pek papirom. I pećemo 25 minuta na 200 stepeni. Kora se ispekla. Ja sam ovdje par puta izbockala.
ne ostane ništa na čačkalici. Da vidimo. Nema ništa. I sačekat ćemo da se malo ohladi i glazuru da radimo. Ovdje smo rastopili 150 grama čokolade, 50 grama maslaca i 2 kašike kakao. Skora nam je gotova. Isto tako smo istopili i čokoladu. Sad ćemo preliti. Evo ovako kolač ide u frižider na hlađenje.